Halo teman-teman, wadidaw, bertemu lagi bersama aku teman-teman di channel Bang Ian Basmol teman-teman. Wadidaw, aku mempunyai bebek-bebekan teman-teman. Wadidaw, gimana? Langsung saja kalau bebek ini kita jalankan ya teman-teman ya. Wadidaw, wow, ayo teman-teman ya, ikutin aku teman-teman. Let's go teman-teman, ikutin aku ya teman-teman ya. Ayo kita langsung jalankan bebek ini. 1, 2, 3. Wadidaw, wow, ternyata bebek itu terjatuh teman-teman, telah menabrak keranjang yang ada di depannya teman-teman. Wadidaw, wow, di sini ada keranjang orange teman-teman. Artinya kita harus berburu mainan teman-teman. Wadidaw, wow, di situ ada odol di situ dan si muka ganteng teman-teman. Wadidaw, di atasnya itu ada apa teman-teman? Wow, ada topeng muka ondel-ondel, si muka ondel-ondel, topeng merah, topeng putih dan topeng merah teman-teman. Wadidaw, langsung saja kita kumpulkan ya teman-teman ya. Oke, wadidaw. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman. Wadidaw, kita kumpulkan aja langsung ya teman-teman ya. Wadidaw, aku juga telah menemukan anak ondel-ondel teman-teman. Di sini ada 4 anak ondel-ondel teman-teman. Ada si ondel-ondel muka putih, muka merah dan si muka merah teman-teman. Langsung saja kita kumpulkan ya teman-teman ya. Wadidaw. Oke, let's go teman-teman. Wadidaw, 1, 2, 3, 4. Wow, jatuh dia teman-teman. Biar rasa. Wadidaw, jatuh lagi. Biar rasa. Oke teman-teman, langsung saja. Wadidaw, di sini aku telah menemukan si ondel-ondel Bang Epo Amel teman-teman. Wadidaw, langsung saja kita kumpulkan ya teman-teman ya. 1, 2. Wadidaw, kepalanya jatuh. Biarin aja teman-teman. Wadidaw, di sini juga ada ondel-ondel Bang Bobon. Wadidaw, mau jatuh lagi. Wadidaw, pada jatuh teman-teman. Wadidaw. Oke, langsung saja kita kumpulkan ya teman-teman ya. Wow, udah ya teman-teman ya. Aku lelah. Teman-teman, terima kasih ya telah menonton video aku. Bye bye.